Dianan mau apa? Pagi-pagi udah kayak gitu, itu mau apa? Ya. Mau apa Dianan? Mau kecian. Lah kemarin udah kecian sih. Sama Zidan, sama Mas Sata, sama Mbak Anu, Mbak Kansa, Mas Alif, Mas Arsyad. Nika bapak namanya ajeng ningali adik nika. Me ajeng jegur nika. Padahal mangke me ajeng semaan barang kok. Nika. Iki mboten sabar lah nika. Kaki nika nembe bangun tidur niki. Niki. Namanya ajeng ningali adik niki. Mboten sabar niki me ajeng jegur niki Bu Emma mendara numpangke nasi. Niki tasik atis lho awane lho. Jam 6 punjul lho. Mangke napa jegur jam 7 mboten napa-napa. Lek kali mandi, lek pengawasan semaan. Ya menten kok Pak jegur mboten wonten rencange. Ya. Dianan niki. Niki mili kaya kali. Kaya kali. Ya. Nanti kok menjegur, munggah. Mangke malih. Mangke. Namanya ajeng jegur mangke. Tasik pagi sayang. Tasik pagi sayang. Mangke nyeluk ke Zidan mbek Mas Sata mangke. Dijak jeburan mana ning kene. Ben ada temennya ya. Mbak Anum dijak mrene. Pun tak kabari paling mengko Mbak Anum kesini jam 7. Adik udah, Dek, aja mainan air terus ah. Wingi pun mainan air sih, pun kebiuran sih. Dianan mau apa lagi tuh? Ya. Dianan mau apa lagi? Kecian. Lah kecian ya ampun, kecian kok terus. Kecian. Ampun, kecian kok terus. Kecian. Ya mangke ampun jam 7 ra, saniki jam 6 punjul kok. Banjir niki. Kami ajeng ningali. Yu, ana Yuyu dateng Yu. Iki Yu. Hanan Yu. Mana Yuyune kok ndak kelihatan? Mana? Yuyunya mana? Oh, Pak naik mobil Yuyune. Oh, kepengen naik mobil traktore adik nggih. Nggih. Traktore adik pundi traktore adik? Pundi traktore adik? Oh, lah traktore adik kok udah ditaruh di dalam air. Biar apa? Biar Yuyu. Oh, biar nolongin Yuyu. Oh, nah Yuyune nggak bisa naik lah, wong rodane besar kok. Yuyune nggak bisa naik, rodane besar kok ya. Kok ya. Yuyunya mana? Bu, Yuyu. Ini Yuyunya. Bu, ini Yuyunya. Yuyunya mana? Yuyunya pulang. Yuyunya pulang. Adik mau apa? Adik mau apa? Dianan.
Dek Hanan. Dek Hanan. Hai. Dek Hanan. Dek Hanan.